Batata ba mama matoko ebandumba bena Kongo tukakuntsundi na tekumbamba lwangu lemba mulaza mpangala bufulu bya onso munza ya mvimba bilukundanga kyambote keno imbono mpangeno mfumu Kongo na lumbu mwana Kongo kapitao ntekelo na madungu yentuma yala ngisi dyako beno mono tata kamufunkete luvumbu Pascal longi kukinkimba ka Kongo beno ba onso lutalanga kingusi keto kya nzila Kongo RTV kya mbote keno kina mono mosiko tuna yetata Valerie Lukau unakunima masinu muda baka bisisi umboke na zitu kalaza unu tuzidida kwa beno mutata mena vova nsama angolo wa ngudi beli tuvovelanga wa ndinge to kikongo mulumbu kya unu tuna yekiese kya tambula nkulu muntu tata ndundu masamba yani una père jésuite yekuwa kutula kukinkeso tuzimonana yani muteza mokena yekundya biuvu mumamu matadidi ndingeto kikongo tata chambote kya mboti kya kwa ebe mavimbi mboti kibeni ngini bo na dikisi ito ndele beni kumunavo tukele suza ntamu za zingi to munana ya abule ntama tujanja tuteza mukena jaga mugu kiki watan wavana ndinga nyompe diago kwa mpangi bina munza ya vimba balanda nga nguzikie to kya nzila Kongo RTV muteza songa ngindu zaku musama ngudi eyo utokuwa nisabeni nsamu tadidi ndinge to kikongo tuna ye mwafibyuvu ya kudya yituzolele wande mweso zaku kadi ngeye vuvelanga beni unwani nanga beni mama tadidi ndinge to kikongo mama tadidi sansu to kikongo evole nele kisunzu nange mosi engeye muntu unani mwana Nsaukalunga mfumu sima wa vila Nsaukalunga ntanga ngona ntotulwe sulunga mesko lunga ntanga tobe voilà tata kyufuke tukentete mama tadidi ndinga kikongo bifulu bayingi fotuele batu sawa kiyako kindibu kyo kyandinga tavuvange kintandu engeye kyo kimbata kiyombe uvutele ku kikongo ve okyo kikongo kyo kimanyanga wawele kikongo kibeni nki tuzaya kikongo tenki tufutitala français ketenki bien dinga zin français di bagoga kuna Marseille kadi toma fuana ke français di bagoga kuna Alsace kadi ban ba ku français nki kikongo kibagole bambudise ntamba kuisene tuka mbanza kongo ikwako mbanza ko bakongo bakala ndinga ke kongo bagole kiki kongo bagole buki kala ba père mana makala ndia kiki kimanyanga kiki kindibu kiki ntandu munkiyama kalba yufure kuma mama tutala nkandi basonigene batata bandi basonigene kuko go muni tenge minankani batata bandi ifuti bakaswan
nkanda banani sonika viswa maswasana mamene ma expression kaki kongi kaki koncho kwenda ki kong o wele kuna Paris français di baga kuna Paris dia di baga kuna Alsace dia di baga kuna Bretagne dia di baga kuna Marseille voilà di swasana kadi di kwanu kansia tini ja bia kulu ki kong kita fede saya kakande ota goga ikeleve gana kini ka kikongo ka babunga batasamune kikongo ikina buni siri kindibu kintandu ki tu fede ke bakina kima mu ambunga kikongo kikeleve o ikeleve kani ba pe ba tere ikeleve dina ou bien mono kutuba ou bien kikongo ya leta voilà kani kumu bilonganga kikongo tele batela kini ka kikongo kina ikeleve mono kutuba ou bien kikongo kileta buki kotile bwe kina kikongo ka majufwe dia kikongo kitinki ozo tuza kikongo kitinki tu yanti kono lu yanti bambuta sin kikongo bagole ba pero ba yisa kuku kiki kongo ba kiki ba wan boni kiki kongo ba sunigene bagang kane min kulu bagang kane min kulu sumani di kyaki o ta tangi manyanga tanga ki kindibu tanga kintandu c'est la même chose mais ta tagibe ndu no parce que mais tu ma kulu to sende kongo din to tela di denebika voilà kindi kabuna ngol wizi di ku Brazzaville wizi kuna ndambu zi Gabon wizi ni ku Congo Belge dina dia ku Congo mu Congo dikala vundinga bakala ya bakala bukala ndeki Congo ifuko Kikongo voilà moi minimum yo mi onso non Kikongo ka yeki Kikongo tu futu to meneta lambe en fait kavena kibeni ndinga ya bantu ko yoyina vo wele muna ziunga ke bavovela ndinga yoyo yakala mpila mosi kwa hapo so mwana fin swa ne fide kala kaka e kana ngutu vutu to moneta la muda mudu ndugu na kadi wa vutu televo kimanyanga tu televo kindibu tu televo kintani c'est bien mais vous bagidi mudu musilef bagidi musi l'huile voilà abo ese ba ku mpila mosi ba mpila mosi vo bagidi kimanyanga la même chose kuluozi ku wele ku mongolo wala wele ku mindu kunani ku miyamba so mona 23 mpe yina il faut que vous kiuvu que dit keleka ka ngudi kinavo katulendi dia kiuvu ka saka ko Kikongo ke di inki kindibu kintandu kizombo kimbata bio bia onso no povelo kwani ya Kikongo kasi ndinga ya imosi kwani ka ya Kikongo ikala mono ko Brazzaville bona tata batantu ukala naka kalmanta manisa nani ayuya langa kuna gouverneur non tata yuyinga cardinal cardinal Beyenda oui alors où sono cancando sono in canda appelli sono in canda igeni ku Brazzaville grammaire ki Congo igeni ku Kinshasa musane batu nyemina ku imprimerie Saint-Paul bona zajinde ka nyemina an songi tu wow grammaire di Congo entre parenthèses manyanga pardon Lari. Voilà, monseigneur. Et vous félicitez. Voilà. Kikongo, voilà. Kikongo, Kindibu. Kikongo, vous félicitez. Voilà. Kikongo. Mais il dit isolé le monde par là, en mettant des Nzila comme RTV, tant de la vente Mbogena, Kosomuntu, Navova Muna. Mfovelo yo ikamfovela voilà kuna luweka kala yani donc katuleni sa kuikuika na nime bozo kuta professeur
professeur de Monica a interview à niveau votre tabou malemi mande bisu monande ngwisa ni wakati kuma mpogolo zo za onzo si c'est sunda kola mudamudenki tutasoba sana kadi muto meletala ki moko ndiki na nswa ni peut-être zilexique tamuzi ka benu vovo ulu sadila e kuna vovo una sadame yandi ngaki beni ya ibosi kuna Brazzaville qui tumini bakisa ku abu batet kun suki bakisa de monene montre abu batet kun suki bakisa qu'est-ce qu'on vient de dire le monde sait hein ambote ka abu batet bona kun ngofu de vuta mbote quoi abu batet c'est quelle nouvelle qui m'a batté qu'est-ce qu'on vient de dire voilà. Réponse, photo, Mbotikoua. Qui tombe du bac, ça comme Mbotikoua. Mais c'est très bon, Bobaté. Quelle nouvelle, qui m'a batté. Voilà mon aîné, Bobaté. C'est très beau. Voilà. Bona, Mbotikoua. Mbotikoua. Quand ce qui se passe, Mbotikoua, Mbotikoua ni. Mbotikoua ni. Vifio de Gaga. Voilà. C'est la même chose. Voilà. C'est important. Yanindinga kibe kadi bantu bankaka bo bamwe no beto fuve mama tani ndinga kikongo onge utafuvela ka kikongo nkafu est-ce que ndinga kibe ni funu na kuna nwana beto bantu tukumini ko tofuva dingala tukumini ko tofuva est-ce kuna kitoko nsaka mama kikongo bila mneki tata ngeye nkulu muntu kuna kya diela uradia wafuluki oko ndinga kibeni nkyamfunu ndinga una mukanda na bantu yankivonza vo nkyampazi kyakionza kyokilende lwake la kanda di bantu kuba vidisi ndinga wo vidisi ndinga vidisi kenkulu kyako yenga kulene kalangango wo vidisi ndinga utagonde nzenze kuna gata diako kitu ngwayo fogovo banka bafutu yadi voilà kasi dele ndegule di kalangango bomono ndabulu na France ke be ngila ngawo France dine butago diao manatere mu France go rima mundinga kwensu mona ke tibusu tela ma kilum ke mosingeri kuna akweko kuna école nzonkanda monseigneur qui n'a eu monsirin siri kuna ki akoko kunkando kotremuna nzonkanda itano buna nzeri kubana muno j'ai faim qui sont mon 5e année école primaire j'ai faim qui sont mon enquête mon anduma mon saison unsukangina unsukangina oui bagise unsukangina alors intere mon fin di mo jasonike wane f je franco to kansie moini fin AIM nzale c'est fin AIN yana baka bakisila FIN alors unsukangina alors quand maman vous avez bonne ya nsonike ko unajibaya je suis tu es il est et j'ai faim tu as faim etc. Enseignant tout que me a moins bana ba mwesi nsonike be kamona kuze kundinga bon kolisa kon sufwendinga ka ça veut dire toi kukata bakisa kuma mata batata kuna kasongulunda mwana mosi tu kan CO ye kuna 6e kasal l'examen d'état woba gene mathématiques yani kafuti tula mukiyaka konsuntango premier en mathématiques mulamlinki mulamu tumni bakisanga mun makode mayana makiyaka unteti bakisi bona betu mukiyama katuna
katutabakisa mkiamu katuna kimvuka mulihambo ovilisi ndiyenga kuna gati lyako kitikire ngwayi yo mfumu wako nditagolera ndinga yamutine beto kitiri bangwayi bamfumu zeti bazitagolera ndinga ubeto ngeli makongo kana bila kyali kandi waki gwayi beto kikuyi kitezo bibyolo kezo kitede français mulongo kama zayu mo makulu mu français donc gwayi kitede vantadisi ba français avude ndinga otu isi tulene mu beto katuwala kikongo kikima tula bobi dingala fo tu kumini ja bawayi kubantu bavude kingala mundinga donc il faut que tu yadi c'est ça Mobutu bwagayenda ku marsetungo kuna Chine ngo unsuka kantele keba nkatu nsi yitomina mundinga nzenze longa ndinga inchako zoriwe bana bantu bakubatoma nkatu nsi yitomina mundinga nzenze bampangi na ntumene uwa nkatu nsi yitomina mundinga nzenze vutu tomene talampe munza ya mvingo vutu vengi bozwa vobango cartographie yidevolusa nza imvimba ntsizo zina kuntwali zo zina kumanifasi kumonande ntsizo za onsu zipobela mundinga zibankaka kunima basala mudiyama sapa l'Afrique ntsizo to za Afrique beto kunima to muda mudinki ndinga tukula sana ndinga zinka mwa tufiti kala munkala sani yebeto kibeni nkato kadi nguizana pe beto nkato bali ko kato foba ndinga imosiko mwa tufiti kala pe uiza kailendi kala. Autres origines, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà. Bon, tout et puis salbita sala se fera correctement, parfaitement. Voilà. Ndingi etao eta yirika bien eta toma yirika ntuako ngusane mata yindula e mata sadila ma foti na dede bon so mutu ta una ye kibio zori katunga nzwana yina nzo ifrikala nteti mashi den muntu den zo mun busika lebu bona sari market busika sala market mama se sala mamena muntu imama nitagoila imama nasi sala voilà donc mama tezu gabita ça doit être bête là bona ngema tagona mu France kuzemo buzu sala mabubu mampangi na mtumuni wa beto musivo kavena ntiko kavena nkangu ko ulane toma mundinga sibanzenze donc tukala ngamo muta muntu tubanda kesa votu tadidi utusidi luzingu lututazinga beto bakongo mama tadidi ndingeto lusansu lweto kinkuluketo munangeki beni mavimbi mandinga kikongo mambuti vuma mbimene muna utamuena vosietele vambanza vatadieto de kisantu lenkisi munlambo madimba mukongo central de vimba wele mukitsaza mufuluko byaonso bakongo bavoada votadidi kikongo mavimbi mandinga kikongo mamboti mena ubyeka mina kibeni mamboti kuto mukufwa mutuna tout somme de moribond c'est-à-dire ndinga itafwa muliambo weri wo kali bana bandwelo babata butule kuna kimvula baba kwenda kwenye mvula ego kwenye mpi bankako kwenye mboti kolede katakutala andinge na nko mwana yo butukiri zoro buna kwenye kimvula kaze kundinga mlamini kimila batati ba mama bano bata utamona monzilo kwenye mboti su fola bwe to kolede kwakwa katakutala bonsinde nzenze bona banzenza babata kuisongori ke konka leni go mulyama ndinga mazoba voilà kadeni yani pe solo kala yani mfumu na kaluyala moika futi tata ngemfumu ni go ndinga ngwayi ko fe ngwayi go ndinga mfumu go ndinga ngwayi emana bwikekala Mobutu to mamona mpasi mudamba kongo bafuara bakala bakabaga kimfumu mu 65 mwere bakongo babe filisi général dian de talama commune maakol mamena Kinshasa bakongo kete bwe général dian yo na mpanga ni wetala ko
Pogayisne, président, ba 90%. Muda Medina, kuna Kinshasa, basta la ma élection ma commune, utala burgomestre. Ma commune ma kuli que 9 que 10 di kala ba kulo. Bako. Munantango yin. Bako. Buna Mobutu utomnya mona kibeni kitito. Yo fui com ndukwani terma ko ndukwani American tana kala kakana pi kotisaki ndingako oba vilisi ndingao kuna gata diao bakiti bagwai yamba kuteli ngwai ugo wandi mfumo kwa wandi muri amudi na kulene kwa Mobutu tende kiti koleri kwa amboti kwa jamais yo Pakistan, bude tumni ba militaire ba kuli ba soldat ba kul bulum sakul foti ingara buna nyokuna ba ko mu yamudi na bitukulu kadulani zago ya undi nge bu yambo ongo ya mfumu sikangani mi wo to mu kuna gata dia gouverneur de Bedomus ko ko central kabo waki mais voilà dingala voilà buna dingala ko français voilà alors ko yoni musi gouverneur bu wayi déjà kena wo to kam ko situ ka ya mudi katuleni toma donc tu fiti kala ka bozo ko nate binati bi kutu kadi wayi mfumu ko wandi ngwayi bugi kala avant l'indépendance Bakongo kule Kinshasa kaba bagole kule kingala kansi kuna nzira kuna nzuza kaba sambili nkutu mukingala jamais mujamudira bakongo Kongo basambili mekele kakimene mutamudu kikusengele munno boto manetala bana batandu kukikulu muna bawutukila ku Kinshasa bayingi basaki voilà boso bantu bawutukila kubata me oito utusiye mubata kutu donki Kongo kutu kaba seke kuboko do futi mola bo mutandu kina bakongo beni lendo bakala kya parce que ndinga ubakele bubanga mutangu za onso no kala kumbanga Kinshasa kala kubata muna ndinga kikongo me watu sidi ndinga tu ya mfankenda kindingi tagongi kikongo kimanya kikongo voilà avumuri kitagongi kikongo muzudi kintandu muzudi kindi ande mpama kwani tutaki ginyogola ndinge tupumbu tugohole bikala nge munyanga muno ngene ankibyo munda buto tago nge mutago David Salama utago bakisa tu fura kakabone katwele mavwa yuzore katwele mbutu bomfankenda yukala mfumu o église ku Kinshasa munantanga Mobutu voilà Bakongo yani mumi kala ku collège photo 62 64 Bakongo batakwisa kuna collège ikala munu scolastique ni kala nganzano mfumu yutayala Kinshasa di bondo kazori ko kawariya ndinga yibakonga Kinshasa voilà bakishen khatu muntu sema amuru kanzema yambo tukubantelma uni takutelmo 62 64 donc votre loi ba tezo kina diambu bantu yindula bayindula mo tout de stratégie en jeu voilà allez vous aussi dit momo tout mona wunu bo so neti mbutumi stratégie politique dina basi amuta muntu bidia ki uvugi kingu dinzolo leta o ba o mutu nata muki gwai ki tukumi ni wutu si medie la basadi stratégie basadi stratégique alors wutu si di be to muta muntu ngemo si telende ma fille ma qui congo ben kamena mambote donc mu fatula la preuve n'est que et qui congo qui tango la diaga mu ngi tando ko be ikele fait voilà ve donc kaluna kutu ko ikele ve et puis qui congo ya l'état donc le bantu va l'état ben le bantu donc kaluna kanda de bantu ko be kanda de l'état mu makisa dula donc alors muta muntu mungeye muna ngindo zako nki biela kenzila nkyalwazu kyangangu tulendele sadi la kinmana mo takivuza mumfuilu zozo tutamona vundinge tukikongo mukuenda ina ke mambo mu bakongo balendele nata sala
mumu tukwana ta malembe boso baoba atuna tira malembe mufilisa kikongo betu kutusidi tunata pe malembe nkangu kafutukila boba kikongo munangeki beni kiliela kilwazo kinzila muena yo ifu ina yasikila tunelela bwikala ntama ba flamand kuna Belgique aujourd'hui au kala muntu ibeni ufuri lonka France ndamuni ba pere ba flamand ba kala kuko bankaka ba ko le flamand mu jamona ba flamand ba o kansi mu ke France ba lonka kuna gati jamu jambo ba flamand ba kala bon so mfum ba wallon ba flamand d'ailleurs ba yisalam yisalbima bi charbon kuna consulum kuna Wallonie Charleroi etc Liège bon bone ba mwende munkiam ndinga bete kayita tomina kubo buba yante mais amoni sala article d'implagine dina ko qui doit être mon 83 qu'on m'a eu mon 83 colloque di via quel titre bon si tomatala dam fuidin kada voilà you flako per mosu flama basende tout amene mona mpasi media mputu kala ban wai ba walo bon surtout na bed bungai abagise ulende go osulu kala muntu yamba walo mba mfumo bitamu yuto fumu fona kiko membe na mana ngumwe tawuzenga mana utala bela mu yuto kabela mu ndeki andeki ngwali lumu musi diawo be nimba na kusengele nkosi munwa ko tukala ku université tukala mugena yi mwana toko musi kala étudiant mu voto mu kiko buna ki nduma nduma ki musi luti na luwe ka taji di yaka mwana étudiant to tukala mugena yani nge yakala di mbodi mugi ngale nge yakala di mbodi mpele ofutura wo na kiko tata yevana ki bidan kendele ka beni donc il faut que vous qui Congo qui commune lié qui m'a qui mvindu qui m'a qui ambi et effectivement malheureusement beto mosi pas Congo tout minini bueno ça beto mosi tu as dit mona qui Congo bon son dingi mosi ya mvindu et qui kulukie to qui sens de commune ma salité bref quand tout qui tambu la diaka ko quand tout qui tonda diaka to qui mona bon so bantu ba mosi ba bambi tu fiti vuza qui sukula yekota mu sens lo bankaka qui ni mana futa qui to kala bantu bona père yuno bukanza isa ubayantila munkunga mintama mu culture munkunga mintama Muna ntanga yayina batasala mateyate batasala nkanda mudamudi bana bandwelu bagisa kunsuka balombri flamand de kala mu primaire voilà kunsuka balombri flamand balongo ba mosi mu secondaire kunsuka balombri l'état gen mbario balonkila mu université bongangi ungwe kuna flamand oh, j'ai flamand comme mon passe. Mais d'ailleurs, l'université Zagoulou double. Voilà. Bazar université catholique de Louvain. Vous dites version flamande, version française. Bagui université libre de Bruxelles, c'est pareil. Vous dites version flamande, version et puis va Bruxelles. Vous faites des choses qui saluent, faites des avoirs qui est français, qui est flamand. Vous voulez le groupe, t'as dit. Bona tufiti zolande batati ba mama bazaya mane baba futi longa ndinga ku bana mana makulu bona tufiti gana valeur ku bana ba beti batago ki Congo par exemple ma séance académique ou bien culture tout valeur tout gana luzitu et fitu ku bana batago ki Congo ma voilà comme académique ba futi bona go ri ko mo voilà. Mais bon, si vous êtes le professeur, le président de Burkina Faso, il y a un niveau, par exemple, tout est l'un ou tout si, que tu vois dire français comme on a dit, il faut être intellectuel, comme analphabète. Effectivement. Tout à fait. Parce qu'effectivement, et puis du bois d'Irlande, Beto, qui fait ça, mais quand tu as dit un Kalasani, Zalunga boye kinsuki de la keto mbando voyou vole go mundu luele lunavata nyu vole ntie ukumbunki kazeko enuni e inkumbunki kazeko
kota buna maza MBC e inkumbuki enfuta e unkumbuki do futu munitala ka tusidi dia kibeni yelendo kyokyo nzambi ka tuvana ko kadi futu tenge muna Biblia nzambi tuvene lendo kya vana nkumbu kimfumuki edo muna kinzungi dila muna nzayi nzambi ka tuvana kina mulendo kyokyo nzambi ka tuvana kya vana nkumbu mubima byo kutuzungi didi kadi vona tikidi vana nkumbu mubima byo kutuzungi didi una yelendo mubima byo wabedo tusidi dia ka yelendo kyo kadi nkongo beyingi kunjuvula emaza emakaze nkumbu entiye ukaze nkumbu nani tete omona muntu kuvana nkumbu kafiti kota tete mu taxonomie yo yeba nani ba spécialiste ba agronome yo ba kuna sala mu latin ibose kuvana même encore mais ba yinga tu sais aussi nkumbu il faut que vous en fait quand tu sidi dia kibeni mu nkala saniko ye kinzumi dila kieto lendo kieto muntsieto katina dia ka kokadi tukituki boso zinzenza mukati kwa vata très bien kadi vongiyele ba kuvata muntu tamuza kinga uyakala mona fioti bimona dikoko mona dikoko di boto de bokelela donc nkumbu yo tokele bokela kikoko katuze dida utakala bana ba fioti uyudi ekinki kintele edaki dibangi edi kinsasa edi kisinda edi diada ekinki kimbanzi eki lembanzao donc ntime yingi tuzeme butusidi bana kabeta zaya yako bila ekuma ndinga kabaze bututadi dimpe yani kinzungu de kabeto biaonso no kikongo bina buyuvude onkongonki olukusu eunki nzali malawo eyinanki bon mais ensasanki katuze kumdabule kindenga katuze ko effectivement mudamuntu nanga mundungu nunavo vidisa kibene ndingeto kituka kati kwa wayi mukati kwa alors toujours lidia kande to bakulu ndinga voilà munzozinkanda ndinga za kulisinze tufite domle gya munikiko tufizo lomukile munikiko voilà français kiko français et le anglais kiko anglais siko gamba mwana mosi kuna kimwenzi mon quatrième secondaire dernier en anglais oui c'est comme mon père mon dernier en anglais mon kalanapi d'ambo sonika kanda anglais qui anglais ingeni 3 mois après premier en anglais kaba mo tende ndinga mfunijini mo bakisa mamanka premier en anglais tu vas quatrième et kuna examen d'état et kuna examen d'état kuna bandundu premier mu mathématique non comme ndundu non ndundu c'était exemple béni oui voilà c'est la même chose oui il y a premier mu mathématique et premier mu voilà premier mu anglais mais le professeur qu'est-ce que tu as fait ne père ndongori anglais mu Congo bagise ndongori anglais mu Congo et pourtant tu vous dis mon instrument quand vous t'as dit tu vous dis mon dictionnaire ma yingi par exemple bouteille tu vous dis dictionnaire ni oui quand mulita salanka ndo mudamdibana oba mwene wao kan baba inspecteur sibatita bakoko kuyambwe anglais prononciation qui comme France contre phrase vous ngemos ko ne lo ako munkia ko to sadiro ko to konta phrase anglais prononciation qui comme France contre phrase donc bien faut dire ko ba leg bel si balba mona ki su longa ndinga zinka abu manani les constitutions italiennes malongi ma maternelle malongi ma primaire et secondaire menamu mbébé au muginge qui province donc normalement nga betu avantage de la province du Congo central betu bako normalement il fallait oui betu to fait ba fiti pas de décision impériale oui amudi tukali lenga untama bunga katusida nga oui katusida nga parce que effectivement voilà mwana Congo longela mumingana mwana ndani muminga mu to ni tala kibeni capacité logique yo to parce que ngangu sina mukati kukikongo tufidisiza le moko za yondi mpazi ko bedu bampangi na ndo tumulelanda tata ka telefone nzira za zingi to le salila kasi kintete tuvutula
Kikongo mkunga mitu tufutula Kikongo munsakazibana tufutula Kikongo malongi momutu talonga musikulu zetu ndinga zinzenza tulongokela zwa patise Kikongo ketu metalo mama na maonso nga yani Kikongo kyo tufuti ko sadilanga tufuti sala ma structure boso tata ndundu yani ta sala livre Maman m'a dit Kikongo anglais, Kikongo français. Mais normalement, on a fait des cas des académies. Donc on a Kikongo, donc bantu boso baou, on a fait des cas là, man comme ça, il m'a dit, ndinga Kikongo, il y a des cas longs comme bantu, fionona, il est là, ma vie, mandinga de bois, mais ta coende là, bois indinga zim passe ta zone fio du bébé, c'est là, c'est à côté la mandinga Kikongo, il y a un tango, tu travailles avec ça ma dictionnaire, tu travailles avec ça ma grammaire. Malheureusement. Après plus de 60 ans d'indépendance, Beto Congo central, quand tu vois il y a ta loi qui mosiko, qui retourne les salles là, donc c'est très important. Édition qui Congo. José a dit éditer Minkana Miki Congo. Tu l'as laissé à ma bande dessinée, tu l'as laissé à ma vidéo, tu sais, les bana, mais la musique, les réseaux, ma dessin animé. Mais tu l'as laissé à ma dessin animé Miki Congo, tu l'as laissé à ma bande dessinée Miki Congo, tu l'as laissé à ma maman Miki Congo. Mbanduka veni tumene mona ko vidisa ndinga ividisa lendo ketu kya mazai vidisa ndinga ividisa lendo ketu kya kinkete yema monso mutunda vanga mutomesa zingu ketu jambo kya funu kibeni ndako beto tuma futu kilanye nanga beto bakulu tuwidi nkia kisalu kyo kutulele sala yikama kya ba du buta yibila minkuga mu Kikongo ba fiti yikama esse théâtre mu Kikongo tu fais ça c'est théâtre comme ça mon temps il a bandu mu longa bela Kikongo à travers ma bimpa bina bya osukula mu télévision mu vidéo et boso oui date buté ke kalantama ya antika mu ko mu 31 kuma tati musiki décembre tu écouteras kuna Emmaüs qui monseigneur ba religieux ba ko ba religieuse boni ya antika mu ko ba comment Mukuta mkende mi fable de la fontaine Mukikongo mukishwala ndentigo unga ntimu falanche ba ko napi busi tamuke Kongo munu mwenye kalubakisha ko falanche ba ko kiesi pas munu je bono teyeri Mukikongo fitu mone ngatu la fontaine ba Mukikongo voilà. D'ailleurs, vous aussi, la fontaine de Ménamakou. Oui, voilà, Aesop. Oui, Aesop. Alors, bon, vous faites ici, l'autre, c'est bon, vous faites le monde. D'ailleurs, qui me bat aux as, c'est pas pour toi, c'est villa. Bon, hein, vous vivez bête. Malheur, vous aussi. Voilà, bon, bête, quelle veste de Goang. Bon, il y a quel effet quand tu sais que bête de Boudine. Voilà. Vous dites côte par exemple, qu'on a un bête ou quoi, flamand et wallon. Voilà. Pour que quand on voit qu'on est quitte, bahakul, il va voler. Et qui compte bête, il y a qu'on a. Vicaria di Kisadu. Voilà, Kenge, qui quitte, Popoka Baka, etc. Et Vandou. Bon, il faut le dire en état de comment nous et ma diocèse maintenant mu fonti ben comment donc quand il faut tourner état là mu tama banganga zitamba to wanwana comment donc mais vous aussi dit otadidi mu église zipe to basundi di vobela dinga surtout magabe mon papa kuna madisa vous aussi qui Congo bazodia ko bobako il faut que bête monsieur oui Congo bête oui kala mundi kala recteur kuna Canisius bon il y a là mo kutala monseigneur Kimbondo ukala kuna monga fula Kimbondo yani kunu kwa kala kwene katu kilisika kwenda yekun talangu bona usalidi misa mu Kongo kuna monga fula voilà mais vous aussi déguisé vous dites comment ka voulez gagner alors même pour Sainte Rita même pour qui moins c'est que kun ke moins c'est pour me beto ko kuna mais il paraît que vous aussi dit qui Congo qui kala dia on sur qui Congo à cause de mon l'état va yalan siko yalan église Nieri kuna kimwenzi donc kuna monga fula. Alors monseigneur bukakatu ka yinge si tatan si bukakatu ni kimwenza yinge si l'abbé Simon Dombi. Bon. Yon bukakatu la père yinge si ba père bana kuna ba consolata. Pardon consolata. Alors
per yukatura kuona italien Tarsis. Njeri bonsigere monseigneur. No, yenti mu sala misa mukiko mukengala. Après misa you fer mo kam sari misa mukengala. Den kanan khatmiko mo baba kesiko ba yogeren kanu bien ba yerimia. Misi como se maya e interi mo per monseigneur ungana kan mi ko mo mi per Tarsis. J'aime vous dire ngana. J'étais malheureux. Itagi jufru muna monseigneur gam Jésus-Christ. Un siga kalda yer ki ma sosle. Mvudiga ngana tata monseigneur pere za ko ndinga kwan. Alors munun komani tambona mena bungange. E muene ma ala tu di la wi ka tu sana kudunga. Oh, tata monseigneur gam Jésus-Christ bobo. Za ko ndinga kwan. C'est ça. Bon c'était ngaya. Il faut que bête ça y a bon ngatu yuta sa munantang ini ga sande qui con il y aurait pas de problème si là yo to le talam pe makana ma yigi ukikula nanga ni nzengulu sitete babaka mama tali ndinga bien sûr même vous tali ko alma ku Belgique même plus la mos bien sûr batele wo si bi to ku flama en France. Vous usez français quoi? Vous avez qui flamma quoi? Vous le dites pas ma tu fai là de per studiare con tu fai Tata tu fai cali tu fai un mona nanta yi tu va bon sa académie tu tata mo go tala ma zene ba kotisi ku kana mi keleve nji mvumvuyi noti mosi bangana kiti nanga tata monseigneur ngimbungana yao muna batula noti yina ata explique bwe ba sadi di keleve kabazole ko tauza ko bafutukila ntete mama nani no balanda ka misiku bon bref bon soneti basasi di bilanki keleve mudamu ki tu ça les keleve tout ça. Bon alors il faut commencer moi sontene tu getrin quand mi mon voilà c'est comme ça. Non mais dada mudinga nani cardinal ambongo me goma il a fait l'interpellation ku kisa ndine bwe tu finis la ndinga to mun effectivement ko betu ben ko bankako betu musta yambo bon fon kenda tatan sele dia kumbu ko intere nyanja ko sundi oh ande baswahili benga bayiseka katanga athi nkhumbu tatu kumareni abaswahili benga bon si uwana si una disipo mulo tatu bosenge okwe una lubumbashi ndilizo metukala mola mfumu ndo ukala fulu wowele ku est ngindinga ngelo koila nukisayi agin sasa mu français kasidi ko ngala donc kasidi mo ngala c'est important tata ngiyangalele kibeni mu vano tuvene ntangwa ku kadi mbwene bo ngafiti pema ko kunu pre weekend Pascal fatigue yingime bagili ntangu kutu yamba muteza mugena to bi yangalala sili vuvumbe bampangise to ba nzila ko RTV bo sibalanda elema yisi batu ba yangalala muja mu mauso to vuvu zeyinka nda umoni mambo bisonika ankibyo bande dessinée Ntama 1983 batoma solo wa yam ki conference voilà bona kande mi yakuli salamu no mi bona ma roman kitinki ki conference donc tu fais des tata mena fugi na tu fais des tata mena boso butele tata ndundo nzila tu fais des salamu na futuna ki Kongo isadila yo mubimpa muminkunga malongi babana beto voilà. Yemam nkaka tu yatika kotsa kikongo fo beto moska tu nwani ni kyoko muntu nwane ko katu batati ba mama ni bwa dilanda mama tadi dindinga imamuma zingu vo ifolonka vo zinga tuzolele katu fidisa kundinga vo fatu zolele tu yambula tu tabo so tata bo seigneur vo za kulundinga ko za kulundinga ko ni muzayanga vo beto tu fila me banka ka bavila ko yutuka ko banka to yani tata kise ukuthi mfofo wa ntsukalendele kala wa umudambula bantu bakutulanda moma usitumoke
tutoma bakisama ne ota go ndinga nzenze kuna kati ya ukitikiti ngwai bono nge ufutilana ndinga mfumo kani mwana na butukiri ndinga nkake mfumo wako kunge mulama tago ndinga ni ndinga yana kati ya mwana yuna kitiri mfumo kunge mulama vita vile ndinga kati ya mfumo yani mfumo bona tutoma bakisama o vis ndinga. Bon, ce montre ici plan d'indica faut dire l'anzo logiciel oui voilà logiciel en catholique baki logiciel di projet di cosa l'anzo nzo ina sali di su saliamo maquette di na o tali di nzo batungri i va buon maquette di na un tutti kes indinga promosi mamene monantu matagoila e matasarila go mundinga katasarila kolenele diambo ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément bon le fait de dire bisalbita sarila ça se fera parfaitement bon pangi tutondele nanga tu minumukena tu yangalele tu futile matondo ko tata ndundu mtambula katutambudi tuvene fintangu fuvula mama tadindinga tutazikisina beni tutabanda kesa mbangala mama tadindinga kadiabu de mfunu kwa betu comme on dit en français c'est une question de vie ou de mort bobo bena conscient mubakisa mamo bazavo katuleka intangu fukisa ko tufiti vutuka mu mvita inwa na mvita vutuka kikongo bukandu kanzitusu boso bavuvata tata monika vo votu zo le Congo ka vutuka va kandu kanzitisa kanzitusu tu yantika ko sadila tu sadila ko munki tout ça de mon bimpa, théâtre, tout ça de mon minkunga, les chansons, tout ça de mon malongi, nos enseignements, à différents niveaux, tout ça de mon immédiat, boso bobo. Ba journalistes bayingi, ce sont des Bakongo. Ba nani bayingi, ba musiciens bayingi, Bakongo bena. Kansi, tout l'outil de ça de la kingala, mon minkunga mieto, tout l'outil de ça de la kingala, mon immédiat mieto, katuta zola zitisa ndinge toko katuzo futa wakandi kanzitsuko kati yati yomona nsoni futa kimwena nsoni imfuku futu kitu kibeni ngwai pantadi sia bantu bo tutifuva ndinga tu yangalele tu zole kutufuta matondo beto tata Pascal kamufankete tukelinga kukivovilu ye tata Valérie Lukau yani kele kunyima masinu muda baka bisisi bibi et tu le vene mbote lukala mavimbi muna mwa onso lukundanga bika bolu saku munu tata nzambi tule tata nzambi mpungu ibakulu beto lo sikila mu musi beto mufulu bya onso tukundanga ingeta landa zile zilaza kukongo landa kuluza tusisila bamuta landa zile zilaza kukongo landa kuluza tusisila bamuta ule mboza yanga kinkulu kati kwe utadisa adileke kondolo zai kati ne usila ule mboza yanga lusantu kati ne usukila maleke landa zile zila za kukongo landa kuluza tusisila bambuka leke landa zile zila za kukongo landa kuluza tusisila bambuka badi beno bapumuza makanda silutaje mambo bado baleke bakongo siya